voin hi November ni li sang ni le som ni panga ni a international news kan han tar lang vele don ani Afghanistan marlama niminjing thotran ni November ni thumkan magnitude 6.3 na in lirang hinga chiat na thlena mi som ni an thi liam zathum chuang an oma intam tak asoi chebok lirngin na hi Afghanistan a khopui lian zinga pakhat Solga district a Mazar-e-Sharif khobula ani in anram huna zingdar khatvela anginga Mazar-e-Sharif a hian mi nuai nga velan chenga lirangin nu hian mitam tak chu ina omngam lowin kothlera an chuak official ta chuan chiat na thlenna huna chan chu na tho nga lani ti soin thizat po hi an lapun arinom thuan soibok thi te hi inchimina delte an ni thuan tar langa lirngin ina soi chiat zinga hian mox ming thang tak kumzabi som pangana hun laya sak blue mox po atela he mun ni Islam sa ko suai tu sia imam than omna ani sa ko hun poimo man na atana an man thin ni in kumtinin mitam takin an tlo thin kumsang ni som ni pakata Taliban ten thu nei na an chan nuwa Afghanistan hian chiat da lian tham voi thu man tuar to a August tha khan magnitude 6.0 na in lirlo nging to a mi sang khat chuang an thi kumsang ni som ni pathum khan Iran ramribul Herat khothang le lama le sang ni som ni pania khochak lama Nangarhar province a lirnging wangin mi zatelan thi ba ka chenna in sang chuang a cheboka tuna hetiang din hunen thleng le ta ani Hamas suan pathian ni zan khan Red Cross kaltangin Israel mi pathum ruang chu Israel sipai te hne na an hlan le a ruang pathum te hi Israel a enfia turin lak nga lan ni a niminjing khan forensic test nei nuwa Israel sipai pathum kumsom limi Colonel Asaf Hamami te Captain Omer Neutra kumsom ni pakhat mi le Staff Sergeant Os Daniel kumsom pakomi te ruangan ni te finfi ani Gaza Stripa inka hayan puan na nuaya Hamasian Israel Myanmar thito te ruang chu Israel ne na hlan vek turati an ni a ruang hlan tourism ni pariatan oma pathian nian hlan tenen hian mi pariat ruang hlan lo an la neya Israel hian Gaza Stripa indo na thlen nuwa Palestinian mi an tha ruang zathum somruk chu Hamas ne na an hlan ve to pok Israel chuan ruang an kolte lan kir du lawa Hamas apu renga heti lai hian Hamasian indo na awanga Gaza Stripa chiat na satto awangin ruang zon muya harsa ni in an soi ve thunga inka hai tho khat na kalpui me kani a atho ni na kalpui chunzom na tura in biak na ero nei ala ni lo thung ani Indonesia Bali province thu nei tu te chuan Chinese developer China Kaisi Group in Kelingking Beach Bull tlang panga darthalang manga leaf asiam chu ati top tier tlang panga leaf siam hi beach lo tu te tan ol samzo ka an kal theina tura duan ani a ma se hi hian tlang moina ati mel hem thei dom ni anga in thunei tu te chuan an na tho mek chu an ti top tira ke kala tlang atanga tuipui kam thlen thlak nan hian minute somli panga atanga darkar khatvel hunanga ya a chaulama chuan darkar ni don te an mangthung glass leaf siam tu te hian thu nei tu te lama tangin leaf siam tu ra phalna kim changpo an nei lo ti hriat chu ani boka he tlang hi T-Rex cliff ti ani a tual chung mi te chuan leaf siam hi an du lo hle social media lama po social na atam hle a tual chung mi te chuan leaf siam lowin tlang atanga pan thak na kong chu siam thrazok tura an du thu an soya Kelingking bichi khwal jinten an tlo na sa thin le a ma se azima wangle tuifon na tak a thlen thina wangin tui chenero phalani lawa heti chung hian mitam tak chu helai hmuna hian an lo cheng lui fo to bok thin ani US President Donald Trump and Nigeria Rama Christian te ti du da na le tha na thlenga atulanga sipai te mala tura ruwa man na siam tura Pentagon ashriat tir chungchang chu Nigeria chuan changin sipai chakna mangin an rama be pui athak thei ngot lo ti asoi Nigerian President Tinubu thupuang tu Daniel Buala chuan Trump chuan report diklo mangin an ram chu avauti soin adu dan anga an ram omtir tura nor luina man atum dan so kani ti in asoya
President Trump baka Senate Foreign Relations Committee member US Senator Ted Cruz po in Nigeria rama Christian te beya tha an ni thu hi asoi boka buala chuan Trump le Cruz te chu report diklo le hlui to lutuk an ring ani ti in an rama sa kho bill beina angchi athleng lo ti asoya sovereign state an ni a hruai tu pani te soi anga an ram laka sipai te be pui thak tir ngot thaipo ani lo ti soin Christian Association of Nigeria hruai tu hlui Joseph Haye point an rama Christian te beina athleng ni soi chu adik lo ti asoi ve boka hemi rual hian tual chung buaina thleng reng awanga nunna chana nom fo ti top tura sarkarin na sazo kamma alak ero atul ti asoi thung Nigeria rama hian kumtam tak tual chung buaina athleng to a buaina hi Christian le Muslim te poinan tuar veka Boko Haram firfiak pol chetlatna anram marlama buaina hi anasa zual ni a ngai ani US Defense Secretary Pete Hegseth chuan US le China inkar chu athra chau le ti soin ram pani te hian an sipai te tan direct communication channel siaman rem ti tu asoya Karliam ta in Rinizan Khan Hegseth le China Defense Minister Admiral Dong Jun te chu Regional Security Meeting Asian Defense Minister Meeting plus meeting nei Karlaka Kuala Lumpur Malaysia nin mua ram pani te inkara in rem na le impo na thasiam an rem ti antar lang Hegseth chuan meetinga an thu soite po President Donald Trump po ashil ve ngal thu soin US le China inkar chu tu nangin ala thangai loti ngai dana ni ve ti soin Trump hian Karliam ta khan South Korea China President Xi Jinping alo muto boka US le China Military Communication Channel siam dan tur kim chang ngai tu in dong nen meeting an la nei tur thu Hegseth hian asoi bok ani US President Donald Trump chuan nimin lama khan Nigeria rama Christian te beile than ni fo chung changa Pentagon chu atulanga sipai te mala turin ruaman na siam turin ashriatir Donald Trump chuan Karliam ta in rin ni khan a social media hemi chung chang hitar langin Nigeria sarkarin Christian thana athlentir chhun zom zelani chuan US chuan Nigeria rampui na le chom dol na pek te chu ati top ngal vekang ti in asoya Department of War po atul dan anga mala tura ashriatir thuwa soi kan beyani chuan na tak le rang tak fir fiak ten Christian te an be ang che in kan che don ti in Trump chuan asoi le mi mai Trump hian ma in Nigeria sarkar chu Christian te ti du da le tha na thleng thin dang theilowa pu in an ram din hun chu ngai tu azui ngai tur ti in alo soi to a President Donald Trump hian a President Trump masa khan Nigeria ram hi ram ngai ven ngai ti in US State Department li sa lo tel to a ma se ama thak tu Joe Biden khan li satrang hian a pai thung ani Nigeria ram mi pui hi mi makta doi zani som ni vel ni in Christian le Muslim anin zat thuaka heti la hian Islam firfiak pol Boko Haram le arm group enga mozat Islamic law man phudan oma anni hian Christian te baka Muslim tenge po an bei fo thin ani Donald Trump chuan social media vauna thu asoi nuwa US Secretary of Defense Pete Hegseth po Department of War chu malatura ain bua sai mek thu asoi boka Nigeria sarkar chuan Christian te chu aveng him lowani chuan an lakapoi khoina rap thak tak thlen tu Islamic firfiak te chu kan that ve nga lang ti in asoi mi mai US House of Representatives Appropriations Committee Chair Tom Cole po in President Trump malak na chu fakin Nigeria rama Christian te beile tha na thleng chu nga even ngai takani thu asoya Human rights group sang po in anram boina le in be na thleng fo tire tura nasa zo ka mala turin Nigeria sarkar hi an lo nor fo to bok atran tir lama kan soi to angin Nigeria president thung ero chuan Christian be na engma a om lo thu a soi ve bok ani kha Trump puya hi kongchen khata chuan buluk viawin langma se Christian ta thlawang hau tu atan chuan ani ba ka huai sen le torot an om lo ve